Ej, ljubavi, Pa gdje si? eto me brzo idem prečicu. Hajde. Nemoj zaspat. Neću, ne brini. Uzmi nam na pumpi onaj sok i čips. Halo? Bilo koji dio filmske industrije koji vas zanima u bilo kakvom, ne znam, šta god želite da radite, produkciju ili kameru, zvuk, montažu, režiju, glumu ili dramaturgiju. Imate priliku da studirate ovdje i da 4 godine isprobavate sve vaše ideje, sve što ste ikad htjeli, zamislili, uz podršku profesora koji su ujedno i profesionalci, koji su u toj industriji ne znam koliko dugo. Loše strane nisu toliko loše strane koliko se ljudima čini. Raspored po svaki dan, razumijete? Znači, vi ste na fakultetu od 7 ujutro do otprilike 9 navečer. Ako ste glumac, još malo duže ostanite da vježbate. Ali to je sastavni dio vašeg posla. Vaša snimanja će trajati 12 sati, koliko dana. To je, koliko je test vještina i znanja, toliko i kondicije. Koliko ste spremni sebe, svoj život odvojiti da studirate ono što želite. Prva ljubav mi je bila programiranje i računari i brojevi i matematika i sve to. Upravo idemo na tu najveću prednost ovog fakulteta. Dok tamo vas 400 sjedi na kampusu sa jednim profesorom na predmetu, ovdje ste vas, ne znam, možda 10 do 15 sa 2 profesora stalno, gdje imate direktnu komunikaciju s njima. Imate momentalno dobijete feedback. Nešto uradite, dobijete komentar. I znači vi bukvalno rastete iz dana u dan u onome što želite da radite. I tako ćete jedino i postati najbolja verzija sebe u onome što želite da radite. A ne svaki parcijalni ispit, pa šta Bog da. Uzimajući u obzir da sam i ja veoma mlad, tek se rodio, jel? Odmah sam napravio grešku. Ali to me ni sekunde nije, ne znam, smenulo s puta ili negdje odvelo, ne znam ti ni ja šta. I ovo je, mislim, ovo koliko je fakultet, toliko i život. Poslije ovog fakulteta nema sada nešto toliko svečano, ajmo se svi plesati, to je kraj. Ne, ti direktno iz ovog fakulteta ulaziš u posao. I ti možeš dok studiraš ući posao i možeš bilo kad opisivati, imamo mnogo primjera. Ovdje sad moje kolege koji studiraju sa mnom, to je sasvim normalno. Zato što stvarno, pogotovo i u ovom fakultetu specifično, stvarno nikad nije kasno.